Akşamlar hayır, sentyabrdan 24 efirde zaman Kırım ve dünyada olgan haberlerden tanış etmege hazırmız. Studiyada siz için men Ureni Situmirova çalışam. Birleşken Milletler'in reorganizasyası Rusya tarafından Kırım ve Donbass'ın vaxtınca işgali, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü tıklenmesi, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasının 75. toplaşımında halkara cemaatçılığa çağıruvnen muracaatta bulundu. Tarihte ilk sefer Baş Asambleya toplaşımında memleket liderleri online rejimde çıkışlar yapar. Vladimir Zelenskiy halkara partnerlarını Kırım işgalcilerden azat edilmesi için müzakere meydanını teşkil etmeye çağırdı. Rusya tecavüzünü Avrupa merkezinde Hangan Яранін kıyasladı. Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», яка буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї до кінця цього року. Найголовніше – питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки, допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму і Донбасу. Mustafa Cemilov Selyanin muhatsızlıqnen oğraşqana xanda komşuları icbir vaqt şikayet etmegen. Bunu işgalcilerinin Ermeni Bazar Şer Mahkemesinde Qabatlav tarafı celp etken şahat aytxan. Bugün 3 şahat celp etilgen, olar arasında Mustafa Cemilov'nun ömür arkadaşı Safenar Hanım'nın bir soyu. O Cemilov'lerinin evinde çoxolayken Mustafa ağa olğan resmi silasını kabinetinde seyfte tutaydı dedi. Bir kere silahını resmileştirmege alıp ketken көрген, желп етілген да бір шат işgalden evvel olğan yerli militsiya xadimi. Cemilevler Xurantasını ve rayonda ne olğanını yaxşı bile eken. Cemilevlerge qarşı hiçbir şikayet olmağan edi dep aytxan. İşgalciler Kırım Tatar halkının liderini Selyanin muhaytsız kullanğından xabatlay. Söz 2003 senesi Cemilevler azbarında olğan qaza haqqında kete. O vaxt Xaser Cemilev babasının silasından azbarda çalışkan adamını atıp öldürgen edi. Xaser yapkan cinayet için hapishanede oturup çıktı. İşgalciler ise şimdi Kırım Tatar halkının liderine karşı dava başlattılar. Свидетель пояснил, что, будучи участковым, он, естественно, знал обстановку, которая происходила на его участке. Никаких жалоб на Мустафу Джемилева, на членов его семьи от соседей никогда не поступало. Никто не обращался с заявлениями, что видели людей с оружием в руках или что каким-либо образом оружие небрежно хранилось или боеприпасы какие-то были запрещенные. Эти факты свидетель также не подтвердил. Мемориал Ахорчалайджы тәшкилаты Алыштада тутылып Хизбут Тахтирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған Эльдар Кантемиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов ve Руслан Нагаевны сияси мамбуслер olarak tanıdı. İşgalciler Руслан Нагаев ve Эльдар Kantemirovны Алыштада, Руслан Месутовны Buyuk Lambatta, Ленур Халиловны Korbek oyunda keçken sene iyünün onda tutkan edi. Hepsini terrorizm ve Rusya'da hakimiyetini kuchinen zapt etmege ынтылуында қабатлайлар. Згідно з міжнародним керівництвом, за визначенням поняття «політичний в'язень», меморіал вважає кримських татар Ельдара Кантемірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова політв'язнями. Мусульман позбавили волі в зв'язку з ненасильницьким здійсненням ними права на свободу совісті, віросповідання та асоціацій. Ми вимагаємо їх негайного звільнення.
Ишгалетілген Қырымда сентябрның 22-де тұтылып, экстремизмде қабатланған кіші кымылғаны белі олды. Бұл 22 яшында Одесса сакины Александр Долженков екен. О анасы нен сентябрның башында ишгалетілген Қырымға ратламаға барған зенаты бойынша о геолог өз YouTube каналында Украина ve Европа бойынша алған кезінтлерінде видеолар чықарып пайлаша. Ишгалдилер оны кезлевде тұтып Ахмеджи сезосына атқан, оны экстремистик әрекетлер yapılmasına çağıruvla yapқанында. Қабатлайлар сентябрның 22-де ишгалдилер да бір инсан яғаланғаны ақында хабер еттілер. Русия ватандашыны вазиетні стабилизешлештіруде қабатлай екенлер ФСБ тарқатқан малюматқа көретін туфде ваманда санки дерсін патлайджы мадделер веселяға бензенген шей тұтып алғанлар. Сабық сияси мамбус Владимир Балухнан сағлығы стабиль, позитив динамика бар. Бұны Украинаның 5-ші президентінің өмір арқадашы Марина Порошенко хабер етті. О Балухны хастаханиде зиярет етті, башы кемінен лаф еткен. Сентябрның 8-не кечер геджесі сабық сияси мамбусны Киевдегі гидропаркта көтекленделер. Тек саба оны эссіз алда баш қафами яралары, әлве көпірчік кемігінің сынықлары иле таптылар. Екімлер оның башына операция yapıp суні комаға көрсетілер. Лікарі сьогодні нам сказали, що стан його здоров'я вже стабільний і має певну позитивну динаміку. Це дуже нас надихає на майбутні позитивні плани. Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення. Кечкен автополиция Владимир Балухқа уджум yapılmasında şekленген 32 yaşında bir insanı tuttu. O Kazak restoranında çalışan dostuna kelgen. O vaxtı siyanda Baluh deger sabık siyasi mabuslerinin oturayken. Şeklengen ve Baluh arasında dava başlanған. Yasalanған sabık mabusını urğan onu şimdi bedenge asilet ağır zarar getirgeninde şekleyler. İşgalетілген Қырымда көз боямақ үшін бұйық иншаатlar yapılsa da yaşayış seviyesi Rusiyalarga göre da zayıf. Bunu işgalcilerinin özleri de kabul etti. Rusiyanın Devlet Palatası Қырым sakinlerinin aylıklarını Rusiyalarının aylıklarını kıyasladı. Onların malumatına göre Қырымdaki aylıklar daha küçük. Bundan evvel işgalci Қырым sakinlerinin келерлері кечкен сененің айны вақытына көре 9%-ға түшкеніні білдірді. Мұнан ғайры Devlet Palatası ярымады да федераль Devlet программасының өмірге кечілмесіні ярамай деп таныды. Яғни Қырымға yollanған yüzlerce миллиард пара işletilmedi. Төпеден таш түшмесіні есте бүйректе ташқа оғрадылар. Бойле шекелде іштемей ағларда Қырымдаки суф меселесіні тефсір етелер. Суф еріне Қырымда кемерде де булашқыларде нежесетлер келе бұ да жедвелге көре сабави ақшам 2 сат. Базаларда суф 5-ші қатқа бөле келмей. Бұ шекелде бір айдан берлі Ахмеджет бе Бақчисарай районларында суф беріле. Шымдеде Қорғанлыққа Акьярда оғрады. Русия президенті Путин меселесіні атта ось контролі алтына алды. Акьярда сувсызлық олмамасы үшін пара әрі екен. Бұл уақытта тafsilatlыca Владислав Стужук айтып бережек. Более сасық су ақымы işgalетілген Қырым сакинлері үшін алышқынлыққа чевірле. Инсанлар саба саат 6-да тұрып насыл сув ақсада біраз толдырып алмаға тұрышалар. Етіштірмеселер, işgalжилер ерлештірген мавы бұйық су сауытларына чапмаға мечбурлар. Более режимде Ахмеджет шері ветрафында олған кой сакинлері яшамаға мечбур. Енді құрғақлық işgalжилерінің Рус дүниясынан меркезі олған Ақерға да етті. Шерні сувнен темин еткен Чернореченская су анбары 64 миллион кубометр сув сығдыра біле. Шымділік тақменен 19 миллион кубометр сув қалған. Сув қытлығы проблемасы чезілмесіне атта Владимир Путин желп етілді. Бұл меселе бойынша Уақиярнан işgalжилер губернаторы Михаил Развожаевнан марузасына діңледі. Нам до конца года этой воды хватит. Но если будет, по прогнозам, такая ситуация будет сохраняться, мы в очень тяжелом состоянии будем входить в следующий год.
Ақиярна суынен темен етмек үшін суына 60 километр месафеде ерлешкен Коккоз өзенінден помпаламаға планлаштыралар. Путин ишлер алып барылмасына 4 миллиард рублей айырмаға авали еткен. Считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение и некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Ақиярна суынен темен еті Петрафта олған көйлеріні сусыз қалдыра білелер. Ве бұны еркез бегенмей. Мисал ұрақ кеченлері Коккоз ве етрафында олған көй сакинлері өз наразылығына білдірді. Сайлашқан Коккоз өзені екене су артериясыдыр. Суыны айванларға ечірелер ве атта чамашырларына юва екенлер. Ишгалжылерінің тақминлеріне көре бұ өзенден аққан су саниеде 1 кубометр су топламалы. Ама бұның үшін баяғы мойндис системаларына құрмақ керектір. Бұ ақта база Ақиярның депутат да айта, Ақияр весу топламаға планлаштырылған аромат койы арасында 500 метрлік юксек фарқы бардыр. Бұның үшін бір қач суынен толы олған резервуар құрмақ керектір. Это водовод, это насосные станции, это водозаборы и это так называемые резервуарные парки, которые должны быть в каждой из насосных станций, потому что насосы на сухую не работают. Они не работают, их необходимо наполнить, чтобы система заработала. То есть этим проектом, который сейчас существует, предусмотрены эти насосные станции? Что такое вообще ковш и водозабор? Это не значит, что какой-то ковш, он какой-то черпает и куда-то направляет. Это формирование некоторого каптажа, того или иного объема, где производится первый забор воды и стоит первая насосная станция. Потом она направляется на такую высоту, на такую высоту. Более лейха утопия, ама бюджет параларына қырсызламақ ечон яқшы бір фырсаттыр. 100 миллиардлар рублеве яңы коммуникациялар аққында кете. Ишгалжілері Ақияр сакинлеріне даянмаға ве суыны қайғырып құлланмаға тепси етелер. Руз дүниясының мұхлислері қаршыды кел. Для моей родины я на все готова. Если это нужно будет для удобства и сохранить наше водохранилище, все приму. А что от нас зависит? Если что-то бы от нас зависело, мы, наверное, приняли какие-то меры. А если нет, то будем пристраиваться к условиям. Ишгалжилер акимияты тек сасық ве кірлі суына жедвел бойынша беріп инсанларына су алмақ үшін невбетке тізілмеге межбур ете біле. Көктен түші білген ташлар еріне кірлі судан инсанларының бүйреклерінде ташлар пейда ола біле. Инсанлар чаресізліктен тек истиза етелер. Владислав Стужук, Заман, АТР. Бақчысарайдаки Ханлар сарайының қанунсыз реставрациясыны кечірген шіркет ел башчыларына апыске ала бөлелер. Москваның басманы махкемесінде Руста хақычылары реставрациямен оғрашқан Меандр шіркетінің 2 ел башчысы апыске алынмасыны талап еткен. Оларына Санкт-Петербургтаки Девлет консерваториясы реставрация yapılması үшін айрылған паралар қырсызылмасында қабатлалар. 2017 сенесі июнь айында бұл шіркет 191 миллион рублей аванс алған. Параларынан бұйы қысмыны башқа шіркетлерінің әсабына кечіріп, әсаплардан чықарылған. Бұл шіркет 2018 сенесі Хансарайда реставрация кечірілу тендерні енген еді. Ләкин реставрация еріне Гералар сарайының өзгінлігіні бозып, анда санки евро ремонт yaptı. 2013 сенесінден берлі Меандр шіркеті 10 миллиард рублелік девлет сымырлышмаларını алды. Олардан тахминен 2 миллиардны işgal етілген Қырымда кечірілген ішлері чун алған. Аман ер-ерде Меандр шіркетінде қаршы ішлеріні кереклі тарызда yapмағаны үшін махкемелерде давалар башлатылған. Keçken kun devamında Ukraynada 3382 COVID-19 hastası belgilendi. 52 hasta vefat etken hastalar sayısına göre Kiev, Dnipropetrovskaya, Zaporozhskaya ve Donetskaya vilayetleri liderleri. Не дуже складно провести відповідно такий ланцюг з точки зору святкування відповідних проведення заходів, масових заходів, які відбувались. І це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним із основних чинників щодо розповсюдження коронавірусної хвороби.
Ишгал етілген Қырымда кечкен күн девамында коронавирус хасталығы олғаны 2 кеші вефат еткен пандемия башлағынынан берлі 56 кеші COVID-19 құрбаны олды. Умумен пандемия башланмасындан сон ярымада да 4.000 адам оғырады. Сон күн içinde ишгал етілген Қырымда 81 коронавирус хасталығының ақында белі олды. Bu saatga hazır olğan sonki haberimiz edi. Hepinizge xayrlı akşamlar tileyim. Aterli olunuz.